Nyuma y'abekibina echa National Resistance Movement NRM okurugayo bakarangirira kubera nibaza kutandika obururu obwabe byaro obwa hato kwehandikisa kuri kugenda omisho kandi omuri Bushenyi kuri ni kukorerwa aha offices eza NRM kandi aba nibija kuhendera 2030 ebikwezi kwa katano omwaka ogwo kwehandikisa kwaba LC1 flag bearers Bushenyi programu hii abantu abayembarora Bushenyi yesterday na today already abantu bakingura 600 candidates have been nominated. Kino kimanyikyoleka the strength of the party. District ya Bushenyi eri mu Igara West, Igara East ahamwe na Bushenyi Shaka Municipality kandi ababona barebekaho bari kwehandikisa aha office eza NRM. Barece Arikanjero uri umuhandiki w'ekibina echa NRM omuri Bushenyi yashoborera oku programs zirakoratane mpaka bashyikire aha kutera karuru akabara kwate bendera eyaba LC1 ahabiro mukaga ebyokwezi kwa katano. Kiraheze kupayo muri 20 mukwezi kwa kana. Abantu bazakata LC1 yabo kayabo bakabo nari mu zabo. No mukago kwa katano kapye wakarura flag bearer LC1 jeto akabiko kaheza kupayo jakugereze binde biro byo kujya kudemba za LC2 bamwe ahari ba chairperson abarjire bakoreka ebitekateko ebyo kwesimba ntebe yo kubanza bashoborora bimwe ahanshonga ezibaretire okwesimba yenda kwesimba ahantu ya LC1 ya Chanzo Village aho kuba twebembe omushisha harimo byinshi ebinde biresibire village niwe nkokazi capacity yo kutubasa kajebembera kandi katunguka ekiresere nagumuza mu imbere zo guherezo ubu ekiweka cyanje abantu bandi hinebe batakabonere kandi na mununga mbintu bya security tunyizirira n'amani mingi kugira ngo hatse security dufitemo amani abatuze banje babaze kuturage no gukwaje ababagaruka bashobora zimwe ahanshonga eziri kubaretera bahagira ekibine cha NRM niyo shonga bari kwesimbaho habukuba NRM ngizarirwemo nisima yoeta Museveni president dine bugaciro abo kubanko kundeba koko no kwishana nindi umwana we abo kubanzariro umurebe boha wa Museveni NRM nditwire kandi ndeba ndetse ndacurunje amnonga gato kuchumwa mbembezi abo kubate wotagendira kibinde cy'ituru abaso teachers abyendero abo kwaniyo gavumenti twebembire amasomero no nabe najangu benda twongera mamani boketerero mamana yikeriyo ne gatwaza jumbe kwetese Kasigaz William Donanto horiho muhezi wa RDC wa Bushenyi yashaba batezi ba karuru ukureba ngo buruti bwababaganisa mu ngwabo kubabwa nyuma ya karuru bona n'abanya-Uganda Wile buno bwa karuru abantu kutaba divided akaruru because karoho nikaje kukana kahwa abantu tujya kusigatura abanya-Bushenyi tujya kusigatura abanya-Uganda so tomorrow akaruru karaba kataroho all will remain your brother, will remain your sister. So ntenda kusaba abantu baitu okubakamu. Amakaraga gasha kwa Olivia na Sastera ahabwa tayari West omuri Bushenyi.